Ner malakan yam kana diala content barwani lingwa seme kan Nuer online TV channel. Anda mandu ne chan kos nyak malaya nong ruaine gwaseme bantin kon lat karudien banakelinkel ka jandaram mani. Gorno jin belarm bi nyane de kokien ko ne me report me goliang ki raj me tuɔɔk rei wich ka sa Sudan. Bani diala konde lat karudien banakelinga mane rei Nueri report en yama bana linktin gwaseme bana raj ka kui community ka no menti rei wich ka lo Nuer. Bana mandan le rodo gwasme bana jeling ka jom chalat mgoro de randa rodo lingaka ki de linga tin konte lat karudien. Re jata me bu kon linga bu ko rai ketin kontin ci je ketin konten chayar cha toga no ne chala do cha ne dangro ala gwar nye dangro wa cha ka kwal murleni kenetin kontila jebe chala do chicken gad nuari ke gwa dangro chicken ka kwal gwada danan kwal ka gad dangro tin kwal kan ka wat kene walga kanyan gwada dan en chirek mo cha tuoktin chala de wone ne shi morlene shi gaben ka shukan gwar nye dangro shukan kanang community metre wichin winemi chikala de wone me beja long no ko dong de jaba ki morle de kan mi shirkana me de kan lat chikala de wone ne ko kor gwade dani paiwe shi Dr. Guy Cook Ramadan la kuer dung jongle estate charajo no jen shi ga roi kene murleni ki ka kwar murle ko de mal der titin mali ne dane cha lat kene ne kene shi murleni shi kan nuar shi kan ga bila tak shi kan ga shi kan ga ba mach ke shi kan ga ba kwal barata me to go no shi regri en charo nyoko mele de rode cha gwar nye dangraw no cha ka pech murleni en tama ka jo dana chalat na me nguno ngamo ki ngumulo do mo nyo de je gwan wone ne chinetin kontin la murle shikan mal chikan dek chiri me chalat no de mader tin duno tela mal miatin jo me chalat mugoro de na de gurin palping kaliengde an raj ban lingwa same raj me chalat rewet ka so Sudan ke kui kume dung Uganda chalat go ji Uganda ke jen gwasmen tama chete kariek mi chikan nyoko millet kene rega dan chikan lat gwasme chalat ro ken chikan dor dangro ki wi dangro rewet ka so Sudan chikan ka kep no chideni Uganda wi dangro ko kien chikana nyoko me kep ken ke no ka kurdan dikana ter ke kume SSPDF washi ke SSPDF chiken ka joy ka kaje keje kur matuwa pan ka gwase che gad musabene che chubre wi ke juba ka che je kene kirma yadit jawo shalen gwase me michode lat ala kume Uganda ngai kono no gat musabene che ore wi ke juba barata me che tuwa no ne shi gad musabene shi ken chigdene ken tin content rei wich ka kaje keji waken shikan neri kondila civilian shikan nyoko me ken ke chikan deni tin kontila deni so Sudan ki SSPDF chala do chikan ka joj anjo mu shikan me amshalat rei wichen winemi man gor ko ne bana lingwa same kari ga dan chicho kam deni tin kontila deni so Sudan kene deni Uganda ka jo dana chalat gwaseme chala de wone ne shidnated kontila deni Uganda People Defense Force waken chicken gwada mi chicken la no mundien no mun dan la mundien kene kaja keji kajen gwada dan en lat kenwo teke min roli ke teke kwak chikora moja tuo ka jo dana ban ling gwaseme eron mi cha kwen rei wich ka juba ke ga so Sudan banje kule nywa kel ka do dan en cha non ka je an wone ne denten kontila deni Uganda chala do ken chicken take a place ke gote chicken koko fight gwada mane chala do nene if the Ugandan troops are stationed in Lafa Nyandeng Bilnyang Luri Kajokeji KJ1 South Sudan state ano gwada dan to president Salva Kiir tetin kana bolmel chala do nene ana me ring mudi chire mangai kono no nene kendi ni Uganda wa gor kano de galat KJ1 ki gwada dan en la geada me la geada dung South Sudan no ki gwada na ti Tiger Division teten ngai kone longan wodi manana lero de re wichin winemi che chong ko wodi en kum Uganda melet kene re wika so Sudan eriek ka jodan en ngai keje gwada me tembo kono kula ngai kum Uganda shirmanda na ngai kone tadi re wika so Sudan wane me eriek mi di long chere ngai kone chagu jen wone ne mi bi ji Uganda bekente ka la fanyandeng bekente ka bil nyang bekente ka luri ka bekente ka kaje keji wa ken mi kan lat gwase me dwer mi di long chere manda ngai kone wa kum Uganda tadi re wika so Sudan wa violation of the 2018 peace agreement ka do badana chalat keje kum Uganda tadi re wichin winimi chere ngai kone wada ken so Sudan ko bi ke mi rol bi ken kule jek ngai kon di almada na choda la no shike jek
kanetin kon tila de ni nying South Sudan chere menan ti kon ngaje no chigajek ka kwar tin kon tila kwar South Sudan chere mengai konen en wone ne kume Uganda ke kume South Sudan waken tiken kemat mada dan tika ka gwada me men gore be nyoga yekel ta dan an ngai konen wonen godi kume Uganda chere menala kana let gwaseme waken tika kerekel korik dien janen rega dana tika ke wa gwam tika kwen ke tika miet wa chika na gurno bi kenepel so na me ajo mishala ngo men chika na lare wichin gwinemi wa riek mgoro de jedi linga ne dial ko ken chika civilian chicken ge displace ka chika ne dial konti la jiso Sudan chicken ge gon konti gatin anyo ken cha ka mo ko bi ken tika control re kume South Sudan and control dana sha kam ke kirme yadit gwaseme control ko ken no bi ken some places ray wika South Sudan biken ko occupy mi chagu jeno na me chi chuangba ka do badan chalat keje chagur no de ken anatin contin right ka South Sudan ka do mi shajan no gorga jeno ken de ka lut widien chikamana na ngai ka batika na gor ko chikan ngaje no chikan South Sudan chikan jigala gwamit ke gwamit jikan contin chagur no dong de ken le jien aken chi wuri shalka me ma o chiga ken shibo defend minister ray wika South Sudan dawa turjong ke nyogba che nyogu jigba kene tin kontila ne kien tin chalat re wije chal ke luri kana wi dialen kontin pai kon kelin gwata me chiramana ngai kon no ken cha ke station gwana dialen kon gone ken re wika South Sudan ke nyogon tam morai kon gor kano de ke lelen latba re wik ke juba alo de kanetin kontin te ke gyada ala gyada gwada dana ti de nyiti kitin ti de ne SSPDF tin special tiger division wati kare wichin winami kata da ante ke jere wich o bi ken president Kir Mayadi bi ken gang chakula da wona ne wa manda na shalat gwaseme kume mala kume Uganda wachi chuanko de ken places chet ke goten kontinte South Sudan ticketin la de ni South Sudan ticketin ke de konti la na ni kon la South Sudanese wana me dwer ka do badan en chagui keje ngai kone netin dialen kontin laji Uganda waken kuka secure ni place dung muse dung Kir Mayadi na kene bolmel ka jodan ngai kon dialen o let kene ne won kana mo chagu jeno che dia chong ba ko de ka rudien lat ka duor mi shika nangten ngai konen go without Ugandan Defense Force la Kir Mayadi tel mo da luang kalani re wika South Sudan jermen yana tama no taken ka luang mi ke power mi shakam ka ko biken kuma South Sudan biken chef ko do bana gor Kir Mayadi de jolin konen mo gwase me fresh attack doran chalke kaje keji kuma Uganda People Defense Force gwad me chicken thousands of people chicken get displaced ke chicken ka joj ka jodan and cha kwen ke men gor kona de konaling no milin kona mo gwase me atadan and chalat keje mawozi of course chalado jen were which ka South Sudan ko bikan woodwall kene kir chirga dol dana chicken dol kene nene kene ba members niti shop ko wel ngwan ba kalat gwaskel ko wodi ne de ti kene dial kontin be do badan ji korche toga je re wika kaje keji bikan onyo ko mugui kana no ko toga de kon lar no wodi denyen konen te kaje keji ala de ne SSPDF waken sikaro den link ke Kir Mayadi de shengna man link konen no korche tok no eki dong de kir control ci kir control ko ne de tere wichin winemi waje na lo den ke Kir Mayadi ko jen kir jakume Uganda mako bet ka bodo re wichin winemi ko bi ken kaje keji bi ken use ka do mi ma bi ken mineral ning South Sudan bi ken kula nang of course a border issue na mem right kon kuideme do badana gurgi jeno en go de mal derben but Kir Mayadi ci jen plande kire jene shiredi ko dong der South Sudan der jen normal ajen menen yana tam nyoko korodien ke kum Uganda ko ne de kontin bi nyen ketin de kortam right kone wa kanetin kon tin cha Kir Mayadi chaja luang ke chikene ling so jome ajen jodan en gore no de nyaka yekel bana nyo jekkale rodien chuje puru jono jin be subscribe ko bi notification bell bi jetwan ko mate galer mishi brej be shamala shubugaji ene biata kamal bana nyo jekkale rodien bye bye